Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ka football ba ar jong mo kanang greater football league ajar for ajar fly kalapoy na sa bukod mana kasing sadyan ka alfotrik ha ka ba ka functional sports club kalay kanu final ba kanu dawa sports club ha ketika jeng lakai football ha padang ketika asli ki team ki ba day na ka senang mo ring kanang kalapan i ya ka jeng kai ka jeng lakai football ha ka ba way neki player jong ka sports club nong dawa kalapan i ya lag jong cuit bila ka football ba kelala ban pai ha ka kelas step ka ba kong da si gol apa dengan jeng lakai upai ba ububun boleh yakni benyarisa harangkat jeng sekilang jong deputy chief minister jong gejala uma singulang balang dahar ulalong ukongsan bandan mata ha ka tay ke jeng lakai final sisu ha ketika jeng lakai football final lai ke jeng lakai kelang ka ba internet ba sungsin ha ka ba na kelang nong panyak jang maf ng sports club kila ai ya ka khusnam nong job sya ubas goalkeeper tau denbok al-dakhar jang police nong sports club ka ba ubas defender kali chu Richard Sari jong nong dawa sports club but best midfield layak bat dewan Semen Song jong sports club ka ba utop sekolah de u dibindong spung bola mentap gol jong dong dawa sports club kaba u emerging player kali cuba merbo jong Keselong sports club haba kut jong kata kejing lek ka jong final nak lang ka club mau ke sports club kala ai ya ka trofi but di medal saya kena job jong sport jong dong dawa sports club ha kaba kala mempelem lo ya ke Keselong sports club apa dan Bayebok Sari jersey nomor Khadar Medon ring jersey nomor Khadar Balek Nisam jersey nomor 100 Mas Roland jersey nomor 1 Orange Selection jersey nomor 4 Fleming Surah kita long iba cicai warna bunyi kita buat orangnya kita punya kecingan dijengcot kada punya kecil surah long iba cicai so lakukan dia kita tak berkhidmat kini
Loke cai jo sport ba video ana berisian mai di program gue ke dua kali jajai no ala posisi jajai kemana jajai buat jual sekali jajai Dewa Kertak yang Vice President Dungi Coba dia klub Bapak yang Firman Sam di prize Dengan jam siya best kulipar Wala mabanyadai kekul Ano yung po ka Tournament gaji kali Upayar wala mabanyadai Padiang bantakil Upayar ulang sulit kai Ulang kena ulang sako Gaji lagai football Nalai sesemat yang kerpa dia kapten jong kapten nasional sport club Marwan Selamat ban Syim yang kena trofi baru ini cek sport club kembali kai ba kebuan ba kena ka belum berguna kita football league arca apply arca absal Ginong Penjat yang berlalah badisan yang kata title kejongga tu badi kedua yang Ginong Penjat balang betul cek sendiri sebagai bat seorang senang namtaban Wow.